Biyag ti tao. Ita anay tabo ng tinayo. Anya ngayon ti plano yu adwa, Irma kan Lori. No siya, ituloy ko ti negosyo ni Nanang. Sayang dagiti suki na, no awan ti mangituloy, anti. Ayun mayat day ta na panunot mo, Lori, kaanakan. Wan ano da pagpunam, nawan ngay. Ang mga nagpatinggalaang mananday ta iti plan-plano. Ano san mikin nila kay ko ti agsapol iti pagutangan mi. Adamat siguro mayat nga agpautang. Ado, ti mayat nga agpautang. Nulakit di ammom ti agbayad. Si kangay mo't Irma. Jak pa'y amo antitiryang. Awan ka di mo't nagtulagan yu kanjuni nga asawam. Di mi pa'y nagsaritaan ti maipapan iti day taabana ganti. Nasaysaya at no itapay laeng. Katrugyan nyo matan ti agplano para iti masakbayan nyo kakaanakan. Da kami iti asawak tag na di ti day tabalay Lori. Da kayo ti pumanaw. Di ka madanagan manang Irma. At da kalapaw mi iti asawak. Saan mi nga almanan ti kalapaw day dinanang. May ka nasayatan no kasta. Jak kaya ta si kapay lang nga kabsat ko matagbali na kainagaw ko. Sa anak ama kiinagaw kan ka manang. Sige. Agpakada akon. Tamasapa kami amapan iti pwesto inton bigat. No kasta. Talaga nga intuloy yu tinegosyo arinugyan day dinanang? Wan manang. Sayang mo't day jay. Kat, ada nga ron na utang niya kwarta. Ada impabulod ti kabsat nila kay ko manang. Kita ama. Amangan numabangkrap ka. Kat may lumlum ka iti utang. Narigatan. Orlan mo't ka ni Lori ti lumabas, bakit? Aglisi ka man takitaag. Ay na, kaasimot na kita nga agasawa. Kariton manan, jay durdurundan. Lako na siguro manan ti karga dya karitunda. No apay pay lang amin nga agbambannog da nga agisursurusur iti lako da. Katadala nga rudan jay pwesto da. Kurangan dati mapaglakwan da jay pwesto da. Kahit ba siguro ti bumaknang adagos ha? No siyak, jakon arapaapan ti bumaknang. Nasaysaya at matlaang nga tay simple apa nagbiag. Narigat no na nga ito unay tarapaap tayo. Kat mamirmiraw tayo lang mat. Nakwanak man iti soft drinks ang titiryang. Nasapa kayo anagawid kan lakay mo kaanakan. Ay, wanta ni nagbara mo ti panawan ante. Saan ka makatrabaho no napudot? Masapa kayo ngamin arumwar tapno maasikaso yu anaimbag dagiti mulayo. Okay lang ante, ituloy mi langan inton bigat. Dua nga oras yun samo lang nga nagtrabaho. Nasurok mo ta 2 oras sa ante. Dua kat kagudwa, na kayo umot. Nan, mangtod kay kid dinitigat katanga kante. Kan tinapay mo ta na. Katay bayad mo nga Ay, nailista tayo pailangan, te. Bayadan minto mo lang no makasingir kami. Ay, nakaanakan at idugan ti listaan nyo dito itersinak. Bayadan minto ka di? Una yan na yan, te. Anyan, aggagat kayo ngamin Kitaam ni Lori akabsat mo. Awan apulos utang na dito itersinak. Didak man mo't ikumkumpara iti day dya Lori, ante. Orag kabsat kami, saan kami ngagpada iti ugali. Sana siyak di tao na nga tuunay tarapaap na. Amok ti makontento iti adda kanya kanti. Ay talaga Ado tinagdumaan nyo iti kabsat mo. Ni Lore na diskarte la unay. An-anwan tayo ayang amin ti sobra kwarta anti. Kat matay tayon tumalang. Mangmangan kalakat iti mamintalo iti may sangal daw mayatan anti. Anya to orasin? Kamsan pa'y anaibos tinating alako ta, Lori ba kayo? Wan nga rod Sayang, no sana marispos na gito. Ano santa pay laang lakay. Adda pay mat di 2 nga oras. Barang ado ti umay gumatang inton madamdama. Sapay la kumaa. Wan gayam, ibaon ka man pay iti ayan ni Nana Susan. Ingka man kitaan no si Mang Patay sibuyas nga order ko kan kuana. O sige, sikapay lang ang rod taglako. Anyat kuko am dito balay, Lore. Imayak tamang tedak ko maitinat ang manang.
Amo mga danateng mi amulam eh. Sa bali a klase tinateng daytoy manang. Apay, libre dayta. Tiyo ila ko. Saan mo't ngamin amagatang ije palengke? Ay, no kasta. Maluglugi kayon. Kastamot at talaga tinegosyo manang. At datay aldaw abas iti mapaglakwan. Ay na, Lori, ayan. No siyak ti si ka. Isardeng yun dayta. Sakbay adakkel ti malugi kada kayo. Aggarden, wano makipurdiya kayo langan. Makabawi kamin tumanen amanang. No apay mga min na nga to tarapaap yo. Ambisyosa kan ambisyoso kayo mga min nga agasawa mo. Tapno saan kami amarigatan unay manang. Tapno mapadasan mi matigumin awa ti biyag na. Nataltal na kan naragragsak no simple lang ti panagbiag, Lori. Diyo ka din arapaapon ti bumaknang. Tamaustel tay tumala amin. Awan bumato dito'y lubong. Anya ti may imbaga dya kabsat mo? Ay, nang tadi tinatang Saan ka no anagatang iji palengke? Naimbag man. Tadi na impabayad kin ka. Ay, jak malawatan ano ipabayad na. Ay, namaluglugi ka no matan tinegosyo da. Apay ngamin adida isardeng no maluglugi da. Amo man makadagiji nga agasawa mo. Kaya't da siguro adakdakkel pa iti malugi kadakwada Sabagay. Awan bibiyang tan kadakwada. Tasaan mo't adatat agriga no bilang malugi da. Ay, wana. Makaamuda ni tibiyag da. Nalugi ta iti daddo maala ko ta bakit? Ano san talakay? Makabawi tanto. Aywan, amangan no adda mula dagiti kakabsat mo anatang. Sanda ka no pa nakaapit? Damagam kinimanang mo pilar akabsat mo. No adda mo na apagangkatan itinateng. Sige. Barang adda mo na analaklaka apagangkatan itinateng amay lako. Wen, saan ang mabalin nga isardeng talatan ti aglako? Di ta mapukawan itinamnama lakay. Padyak ang makabawi tantulat na. Sayang tinarugyan ta. Kalpasan ti manotawan. Nakagatang tamatlangan iti lugan ta. Santa na marigatan iti negosyo ta. Tandan serbis ta apangangkat iti ilako ta. Wen nga rod lakay. Ayon gayam. Gumatang ta iti materyales. Tapno malpasin ti balay nga ipatpatakdir ta bakit. Sige, sikatimang plano. Tawan amok no may papan iti day ta abanag. Bakit? Gimatang gayam daluri iti lugan ta. Aya! Amangan no second hand mag. Diyak amo ano second hand tayo dyan. Napintas pa yung mag. Ne, nangalaan da kumangay ti inggatang da. Kahit nakaurnong da siguro Ay, nabayaga jak nakasarita ti kabsat ko. Mapanak tuman itayan da inton madamdama. Ne, asino nga ti mga sikaso iti anak ta. Kahit ada pa panak ba kahit? Ikuyog mo pa ilang iti papanam Amok tumo lang itayan manan ni kumparem ti papanam. Ingkay man sumukmon iti arakon. Bili bakla unay ken kalori ka anakan. Ininot matlaengen amatungpal ti arapa apyo nga agasawa. No si bibiyag kumapay ti inayaw. Sigurado amaragsakan dayjay. Sayang nga rod anti. Jak na pagnamay ni nanang sakbay anatay. Sana bale, tagin inanan ti inayaw. Aywan, materialis mo di nakitak nga in-deliver da iti ayan niyo. Wen anti, tapno malpasan ti balay mi. Wen tapno addan to ti pagturugan dagiti bisita yo. Ni manang Irma anti, adda nga ta di tabalay da. Nakitak ang nagpalaod ni manang mo. Nabayag maten asaan kami ang nagsarsarita anti. Nagadungamin apakakumkumikumak. Kumusta da ngatan? Kas itisigod no anya ti biag daydi. Isulat ta nga aging gayta. Medyo adda ngamin ti sadsadot da. Sa bali mo ti kapanunutan da nga agasawa. Diyos kan sandwich manang Irma. Agmeryenda ka pa'y. Nay,
Pudno gayam tinadamag ko, Lore. Nakagatang kayo ni tilugan niyo. Manang, tuy balay ti sumaruno a project mi. Barang malpasan itaabulan. Ay na, ananwan nyo ayat tidakkel a balay. Mayat lang arog ti balay yun. Pag naidan mi amanang. Ay na, ading ko, naragragsak ti biyag no simple laeng. Kitaan na kami itasawak. Naragsak kami. Awan problema mi. Tamangmangan kami 3 times a day. Saan kami nga agarapa apitian niya ladita pagbaknangan. Kontento kami iti simple a panagbiag may. Iso ada kayo, suruin nyo man ti makontento iti biag. No niya ti adda kada kayo husto day jayan. Pasikat kay mga minunay mat. Ha? May samot tanak yo. Ape masapul nga gipatakder kayo iti dakkalabalay aya. Nabayagan nga arapa at miday tama nang. Ay, di kay lama kay did na. Masikuranak man iti kasta nga raramidin yo. Numatay kayo, di yung malamay tugot ti kinabak nang yo. Sayang lang ti bannog yo. Kat, tawidan to ti anak mi ama nang. Aha, apay, amoyaw, no anyan tot pangusaran na iti ipatawid yo kan kwa na. Amangan no isugal nan tumalang. Sayang, tinagbannugan nyo no kasta. Bakit? House blazing Delore ita. San ka amapan? Masadutak. Sigurado nga ti sagana ta. Ken agkakaimas laki di tandada. Tamayatan ti biyagda. Ay, ananwanda kumayat, ado kinabak nang. No siya ka kay kayat ko. Tamayranod tayo mat iti kinabak nang da no kas nga agpaskanda. Ado, timakan bakit? Numatay da di dan tumalamay tugot na kita. Ay, uray puputan da. Adula amin. Apay adi kay napan iti house blessing ti kabsat mo nga ay Irma. Masadutak ante. Nagado ti sagana da sika. Ken ado pay ti inwaras da karne. Ken impa-take out da amin anabati amakan. Ay, awan serbi ti ado kinabak nang ante. Ha? Ay, sabali mo ti sungsungbat mo kaanakan. Apay, maitugot da nga raw ti kinabak nang dano matay da? Una yun, ti kasta ka panunutang balasang ko. Kat, agpay sumot ante. May mayat mo't lang ti simple pa nagbiyaga. Kat, nasaysaya at latamot no adda urnong tayo. Tapno adda mausar no adda emergency. Ita akabailan tayo pa'y ti agtrabaho. Agtrabaho tayo. Saan tayo nga amo? Noan niya ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw kaanakan. Ay, day tangarod ka tante. Saan tayo nga amo ti mapasamak? No kanibusanan tayo gaya mon. Ay na, diyakam mo kan ka Irma. At dalat tabaribar nga isungbat mo. Maditirik nak bakit? Itiks mo man ni Manang Pilar. Ay supay lang tagbantay di pwesto. Anyat mapaspasamak kan ngay Orlan. Naurnong siguro abannog daytoy. Agi na nakaklaan. Mayatin dayto intun bigat. Ay, amang anoan niya dait na. Ay na makapadanag kamot. Kapailak daytoy bakit? Di nakpakadanagan. Manong nga aldawon dait na arikrik na lakay. Panagkunak, masapol nga agpa-check up kan. Agpa-check up akin ton bigat bakit? Api nga inton bigat pa'y laeng. Mabalinmot nga ita. Rabiin. Awagak ti ka anakam. Taiso ti mangimaneho iti lugan. Inton bigat layangan bakit? Siyak ti madanagan iti kas na kasasaad mo lakay. Mala, mapantakit din iti ospital. Kumusta ti kasasaad nila kay mo, Lore? Na-discharge iti kalman, auntie. Madama nga agpapaimbag iti balay. Ay, dakkel ti magastos mi iti agas na, auntie. Asino ngayon ti mga sikaso iti negosyo yaw? Ni Manang Pilar pa'y laang nga ipag ko, auntie. Ala, no kasapulam ti tulong ko, adda aklaang dito'y kaanakan. Kandiyo liwayan ti agkararag. Wananti, agyaman ako unay kada kayo. Sipod pimusay ni Nanang. Kitda kayon titimakdar amay kadwa nga inami kin ni Manang Irma. Niluri ti kinasarita yu itay ante. Wan, di mo nadamag ang na ospital ni Orlan. Ni, sana.
Na ospital ay, ante. Wen, kaaw-awid dalaeng. Dakkel kanu ti gastos da iti agas nila kay na. Daitan ti bagbagak. Ha? Uray bak nang ka, di mo malisyan ti sakit, ante. Bimak nang dalabasit, kundi pa sosyal damutan. Anyamot ti kasta nga ibagbagamon, Irma. Imbes amaragsakan ka, tanapintasan ti biyag di kabsat mo. Si kakit di ko mati numero 1 amaragsakan para iti kabsat mo. Takabsat mo ka nga road. Kasan maragsakan nagalas mo taramid da. Agpalpalangguad damot, ante. Saan damot ana palangguad? Napakumbabadan tupay. Ay na, uray ado ti kwartam, uray ado ti sanikwam, di mo malisyan ti sakit, ante. Kitaan niyaw, kat iso da tinatamaan. Kunak tumang amin, may mayatlat ti simple pa nagbiag. At least, adda ti pagpagas da. Ngam no da tayo amamirmira o ti agsakit. Pangalaan tayo nga rod, iti pagpaagas tayo. Iso asapay kuma, tadi tay agsaksakit. Kundi pa sosyal da ngamin, idibimak nang da. Kita ama, nagsakitan di abirat mo. Apay, di ka mabutang ama karamay ti kasta nga ibagbagan bakit? Apay akastamot ng titono ti saom si ka, Johnny. Saan ay akaguram, ida? Masya naklatamot nga uray kas kasano. Tamasakit kit nga rudan ni abirat. Uray ka sa nupay ti kinabak nang dan umakaptan da iti sakit. May busmutlaang da ita kwarta. At least, at na pagpaagas dano bilang laang. Da tayo ngay, awan pulos urnong ta. Awan na. Urayan tayo laang ti pupusay tayo, no awan ti mayat at tumulong kada tayo. Bakit? Mangan ka iti adula kay. Mangan ka iti nasustansya at taraon. Ti anak ta, nangan ka di mo dun bakit? Nalpasan, lakay. Pinaturog kon, tadaklasin na inton bigat. Tinegosyo tayo ngay. Ni manang pilar pay lati makaamo. Iso tinagboluntaryo nga agbantay itabulan. No saan ako man nagsakit. Data ko mati mga asikaso iti negosyo ta. Ala, tiket di pa nagimbag mo ti panunutam, lakay. Ang mga numaibos ti kwarta tayo, bakit? Agkararag tayo, lakay. Ni Apo Diyos ti mga gaskan ka. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, lakay. Naimbagan ka matlaangan. Wan nga rod bakit? Agyaman tayo iti Diyos. Mapantayo makimisa ita, lakay. Wan bakit? Sa nabale, tada ni manang pilar nga agbantay iti pwesto. Nagasat ka launay kadagiti kakabsat mo, lakay. Suportado daken ka. Saan akas ijay kabsat ko asubirbiyada? Kontrabida kanyak dayjay. Ay, jak maawatan ti kasjay nga ugali ti kabsat ko, lakay. Johnny, ayan mo. Abay bakit? Anyat mapaspasama kang kan? Maulawak. Bakit? Natalimudo ako matan! Irma! Ang mga nodat extra kwartam dita, antitriyang. Ananwam ti kwarta, Junay. Intaray mi di hospital ni bakit ko. Anya, apay aya, naan-ano. Natalimudo, anti. Kat, anya ngay ti resulta ti check-up na. Awan pa'y naibaga ti doktor, anti. Mano ti buludam. Anti, 5,000 ko manood da. Ala umpay laang tay pag-purchase ko kuma. Anyat ko na ti doktor, lakay. Irma, bakit? Masapul ang maopera ka iti kabiitan na panahon. Anya. Dakilagat at ti kasapulan tayo, bakit? O saan ka maoperaan? Ang mga nudaktakas pwede mapasamakin ka. Sana mabali na maoperaak. Pangalaan ta nga iti kwartata. Awan kwartata, lakay. Masapul ka no ang maoperaan ni Irma akabsat mo, Lore. Dakkel agatad ti kasapulan da ita. Anya? Kat gaputawan pa'y ti kwartada.
Nagawid da idi kalman di tabalay da. Apay ngay nga ta adida masidag kada kami, auntie. Babain da lakit di kada kayo balasang ko. Madingamin ti panagsasauda kada kayo idi. Nupay kasta, tulungam ti kapsat mo kaanakan. Kasapulan da ti tulong yu ita, adimteng tirigat da. Mala, mangan kan bakit? Ag nangakatasubuan ka. Ay, narigat kayam ti kastoy lakay. Narigat tagpaagas no awan kwarta. Jak pulos impagaro pa makaptan na kiti sakit. Kumusta ka, manang? Ni, si kamot gayam, Lori. Nakitak asilulukat tiri daw yu. Iso asimra kaklatan amanang. Nadamag ko kini antitiri ang ama sakit ka. Apay mat adi kay nag-text kanya. Panahon kayo pa, Adwa. Tapno makapagsarita kayo. Apay adidak inawagan, manang. Mabain kami, ading. Amo kadakas dagitin sa usawang ko kada kayo idi. Tinagibasit kayo pa iti asawam. Kalpasan na. Umasidagak matlagayam kada kayo. Kababain na. Awanan day takada kami, manang. Kahit kasano, ipa-schedule tayon ti operasyon mo. Tapno masigod no anyaman day taan nagtubo iti tiyan mo. Ken nakasaritak ti doktor mo itay. Masapul ka no ang maoperan ka iti kabiitan na panawan, manang. Kasaritak ni Orlan, da kami ti makaamo iti kwarta ang magastos. Ay, sana na din ko. Nakababain launa yan kada kayo. Masukatan ti kwarta, manang. Ngam ti biyag no awanan, di mon maisublipay. Agyaman tayo iti Diyos, manang. Successful ti operasyon mo. Agyaman akunay kada kayo, ading ko. Kada kayo iti asawam. Di ka agsangit, amanang. Naragsakag lang. Tauray nagalas ti magbagami idi kada kayo. Tinulungan da kami lata. Saan mat amabalin abaybay anda kayo, manang? Agyaman ak. Noawan kayo at timulong kada kami. Amang ano impan kun. Narigat gayam tawan urnong na. Tawan kautan no ada emergency. Iso ngayon to nagimbagak. Agagatak tumutan. Da kami iti asawak. Tuladan da kayo, ading ko. Biyag ti tao. Mapana ko ni di pagadalan, nanang. Muwan, anak ko. Agan-anad ka akan ayon, Wayne. God bless you, anak ko. Wen, nanang. Agan-anad kayo matapanawak dito'y balay. Good morning, Ara. Naka-review ka din para iti-quiz tayo intong madamdama? Wen, alanda. Idi rabi pa nag-review ak. Sika ngay. Ay, sana ka naka-review idi rabi eh. Nag-chat kami iti boyfriend ko. Napuyata nakpaikit di. Ala, kita mata mga nukit din mo dyan nagan ti boyfriend mo ti may surat mo iti papel mo. Saan mo kit di aara si Kamer? Ay, nalpas mo't larangan ti quiz tayo. Grabe ti panagtibayok itay sika. Taapay mo't landa. Kung naglakit din na mabagsakak manan iti quiz tayo itay. Iso ano maminsan o naampay tag-review sakbay ti boyfriend mo. Anya? Congrats, Sarah. Si Kaman nanti kangat 20 puntos iji quiz tayo. Naglaing ka talaga. Agyaman nak dyan do. Dyan do. Anya ka di ba nang tigagaram kanara? Apay ni nasitgam. Kayat ko lang ang makita ti gayem mo, Landa. Kayat ko akablaawan. Aywan gaya Mara. Kayat ko kumatag paisuro kan kay di lesson tayo. No, mabalin ah. Awan ah, mabalin na tamat dyan do.
Ngam saan pa nga ita ha? Adapi nga min aramidak. No free time kulatan Agyaman na kara. Wen, urayak ti free time mo. Awagan na lang no kaano. Ara anak, kumusta ka iti panagkadal mo? Mayat ananang, nangato tinaala kiti quiz me. Ay, nasaya at ngarod no kasta anak ko. Ngam, aguray kayo. Asino di kasinsin nung batyo itay? Di kaaro ba tayo dita asaan at nasaya at tukali na. Apay ka di manan. Anya manan timbagbaga na kada kayo. Agasam, takunana marigrigat tayo lang. Awan ka na uti manam na maarumang ay tibiyag tayo anak ko. Nagalas kat aramid day tabakutan. Rumbang ayamat day tang ibagbaga na kada kayo. Payman tay nakman sungatan. Ay, bayamon anak ko. Sana nasaya at tikasta. Di mo tutupaan. Masurunak namin. Tagibasitan dalaunay ti panagbiag tayo. Bumaknangak to lang Isipat ko iti day jabakit tirinapet to akwarta. Agyaman ako na ititulog mo, Ara. Okay lang, Jando. Awanan yaman na. Nalakalaan mo ti lesson tayo basta adalam nga husto. Ala, umay ka tama pantag merienda sa tanto agawin. O sige, sikat ti makaam mo, Jando. Mangan ka lang, Ara. Di kag babayin. Wan gayam. Adaman damagak. Oh, anya ka di day, Jando. Ada ka din nobyom? Awan pay. Apay ka di. Kinapudno na. Nabayagan na kursunada ka. Ngam, mabainak lang amin ka. Italaan na ikanak iti tured amang ipudno iti dayta. Anya? Palubusan na ka di nga gayat ka, Ara. Katuwan Taam mo ka na saya ati panagpuspusom. Ngam, ilimad tapay laang dayta Tama nga no saan nakman na nasardangan tigayim ko akan kantsawan. Wen, agtalit ka kanyak. Awan pangibagaak. Ilimad ta ti panaggusto ken ka. Class, good morning kada tayo amin. Adala kayat ko nga ipakaamo ka na kayo. Gapo ta umadanin ti panaglepas iti kolehiyo. Ada yung offer da trabaho para ka ti fresh graduate. Ket no interesado kayo iti dayta. Masapol alala ingan nyo ti maudi nga exam yo. Taiso ti pangibasaranda. No qualified kayo wenno saan. Nawatan nyo ka di, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ay, congratulations, Sara anak ko. Ay, nakalpas ka mo lang iti panagadal mo. Agyaman akan kananang. Ngamin, sikatin ang tulong kanyak tapno makaadalak. Nanang, ada na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Anya dayta anak ko. Naala kami itigayim ko iti trabaho. Kat mangrugi kami intun pikat. Nagsaya atin ngayon kasta anak ko. Taadan pagtrabahwam. Wenanang, saan da tayon to natagtagipasitan dagiti kaaruba tayo? Nalala, bayamon anak ko dagiti kaaruba tayo. Di mon ikan kanaw ti anyaman nga ibagbagada. Tinapatag, awan ti madi nga aramidon tayo. Kumusta nga ito muna nga aldaw ti trabaho, friend? Mayat landa, friend. Nagmayat tiriknak. Sa wakas, makaurno nga kun iti pagpatakdar ko iti balay mi. Ala, nasaya at ano kasta? Ay, awan tumot siguro ti mang tagtagibasit kada kami. Itong pagkadakwada ti urnong kakwarta no kaskasano. Ha? Hello, Jando. Nakawag ka mat? Hello, Ara. Imawag at mailiwakin kan. Mabalita ka dito sarat. Ay, pasensya kan, Jando. Ado nga minti pa ka kumikumak. Iso ajak mapatganday takid daw mo.
Mabaling ka di nga iti sa balilaangan nga aldaw? Basta ka di. O sige nga ron. Basta gan anod ka kanayon dita ha. Wan, agyaman na. Ay, kamaudyanan na. Adan na pintas kandak kalabalay tayo, nanang. Sigurado nga do ti umapal. Agyaman anak ko, tanagpursigi ka nagurnong para iti daytoy. Kasla naragrag sakat dita sigud abalay tayo anak ko. Nga oray basay. Ken rutap-rutap tiyero na. Ay na, kasta talaga, nanang. Masanay kayon to. Nakarkaron na makita da nga umadun ti may pundar tayo. Nakarkaron nga umapal da. Sapay ko nakagumatang ak itilugan ko. Uy, damag ko. Umas asensukan, friend. Ay kadwan alanda. Amumatan ti mayati trabaho na. Ay kat mayatan o kasta, friend. Akat kita Tama nga no pati siya, malipatan na ako nagayam mo. Saan mat? Si Kamot landa. Ay wen, kinapudno na. Na-promote kiti trabaho. Kat syempre, sigurado adakdakil man ti masweldo. Ala, mayat ano kasta, friend? Ay no, maragsakan nagparaken ka. Sino nga tayo mauawag? Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Landa. Ni Jando na ito eh. Oy, Jando! Nakaawag ka, Mat. Kamusta? Nasayat, Mat. Kumusta ko man iharakin ka? Dinakmat ngamin replyan. Ha? Kastaya? Namangan no busy mo titi trabaho na, Jando. Kinapudno na nabayagan nga gayan ayat kami kani Ara. Ngam ilimlimad mila adwa. Anya? Haga nagtupay kat. Nadlaw kung ti kinasingad yu adwa idi. Diyak namin sigurado. Tama nga no agar-aram ka laeng. Angam, oy, inaklo na kagaya mong tigayom ko? Wala da, nabayagan ah. Ilimlimad mila eh. Tapos sana kayat niya Ara amaamon ti sabali. Isa pasensya no, Jack imbagbaga. Okay laeng, Mat. Apay nga rin nasan na kang awagan ni Arang ay? Jack nga rod mo. Iso ngay mawagakin ka. Tapakibagam tuman ken kuana, ta-replyan na kariti chat ko ken kuana. Kailiw kong tigayan mo. Sige. Ibagak to ken kuana, dyan to. Ara, imawag ni Jando idi agsapa. Kat damdamagan na ka. Sika inlimod mo kanyak anabayag gaya man nga gayan ayat kayo? Ay, pasensya kan landa ha. Ngamjak ngamin kayat ang maiwaras nga agayan ayat kami. Apay, anyat imbaganagan ka? Kunana nga awagam ka no, tamailiwan ken ka. Jakon kayat day Jando. Nauma akon kan kuana. Ay, marigrigat lang arudan, awan pa amamuna. Amumat ang nakapoy ti ulo na sipon pwede agad adal tayo pay laang. Ha? Ala ka, apay nga yakas dati pa nagsasaom itan, Ara. Kat syempre, amumatan ha. Nangaton ti posisyon ko. Iso sana maibagay kanya ko ni Jando. Tan nababala klase a tao, kumpara kanya. Ay, nukas ta nga rod. Awagam taibagam adimon kayat. Tapno saan na namang namnamakin ka, friend? Ay, mataktak lang ti oras ko dita. Saan na masapul? Si Kanton ang ti mangibagakan kuanan no magagat ka. Tano siyak, awan oras ko kan kuanan. Anya? Nang, anyat masidali no tuyo. Ay, nagprito ak iti tuyaw. Ken nagkisa ak iti ugot ti kamuti, anak ko. Anya mo, kita lutlutuan yun. Nagadwa karne di taref. Saan akong ngagsidsid iti kakasta. Aggatal ti dilak dita. Mga anak to ni ti restaurant. O sige, tainak mga ni Jerwaran. Ay, talaga nagbaliwan ti anak ko.
Nagbalinan anaarte. Ara, inta mangal dawan. Ay, pasensya kan ngamdya kon makikuyog kan ka. Adda ngamin kakadwak amangan. Kan nangato ti saad da iti trabaho. Siyempre, kababain, tan nababalaang ti saad mo. May babainak lang. Anya? Kan amangan nung matuntupay ti saad ko. Kat kababain wag kat gadwa talata. Kat nababalaang ti saad mo. Iso amanipo dita, putdan ti panaggayam talanda. Anya? Ara anak, ada kagaya may apagisaw. Nakaluto ako. Maganta yun. Ay, sige lang, nanang. Nanganak kami ni restaurant itayan. Kastaya, ay nabayagan na saan ka amakisang sango kada kami amangan anak ko. Apay ngay. Ay na, busy ako ni ti trabaho, nanang. Iso asaan ko masango ti makisango kada kayo. Napili ka pa yun iti masida. Kat syempre, adan kwarta tayo paggatang iti naima sa sidaan. Ay, nagbaliw ka na talaga anak ko. Mailiw ako ni ti sigud nga ugalim. Tay sigud nga ara, anapakumbaba ken nasimpay. Nagaduma nga ibagbagayon. O sige, tagpulusak, tagin na akon. Nabannuga kiti trabaho. Ara, ipapayab da kay jay office. Ada ka na importante nga ibaga ni boss ken ka? Ay, kasta ka dilanda? O sige, mapana ka dagosan. Dahil ito siguro tayo ruraya ka na pinta sa damag. Ama promotak sa manan. Uy, Ara! Apay! Anya ka di tinapasamak? Abing nagsangsangit ka! Kunak na nga to daman ang tisahan ko. Nga masan. Ta sinisante dakmatan ngawan gap-gapuna. Ha? Apay! Anya di makagapo? Ta sinisante da ka, Ara? Diyak nga rod amulanta. Apay nga ikano nga inikat da iti trabaho. Kat naglaing mat ni Ara. Adda ka nun naduktalan da nga anomalyana, Jando. Ngam, saan lang nga aklonon ni Ara dayta. Angam, dayta mo ti kinapudno. Maipapan ka no iti kwarta dayta. Sayang mat nga rod ni Ara ano kasta. Ay, talaga sayang. Nang runa kat ngimaton ti saan na. Angam kasday mo tan tinapasamak. Kaasimat ni Ara. Ewan na. O katsika. Kumusta ka matin, Jando? Nasayat matlata, Landa. Agbis-bisnesa, kabayatan ti panagtrabaho. Tay supaya mainayon iti income ko. Mayat nga rod ano kasta? Anusan Ure basit ti kita. Tinapatag nadalos ti pagsapulan. Pudno dayta, Jando. Ingkamanganan anak ko. Ang dawan ang di ka pala namigat. Awan kanas ko mga nanang. Ay, di ka nga minunay ag pampanunod tapno saan ka ama stress anak ko. Diyak makaid na. Kasanon ti panagbiag tayo. Naikatakmutan iti trabaho. Sapay nagrigat tagsapol iti pagtrabahuan ita. No makasapulak man, kas lamang rugiak manen. Basit man ang disweldok. Ay, kit. Talaga akasta, anak ko. Nairwama ko niti dakkala sweldo, nanang. May kawaag. Anak ko, surwam ti makontento iti anyaman nga adakin ka. Basol mo laang anak ko. No apay akasta tinagbanbanagam. Ta, nagaramid ka mo ngamin iti anomalya, anak ko. Agbabawi ak nanang. Ngam naladawan ti amin. Saan pa'y analadaw ti amin, anak? Ada pa'y gundaway mau amangilintag iti nagpindutam. Akidaw ka iti pamakawan iti apaw. Ket dawatem titulong na.
tapno iturong na ka itinasaya at adalan. Kano makasapol kan tumanan itinapintas at trabaho. Di mon ulitin, di naramid mo, uwain. Uwan, nanang, ikarit. Suruan tayo timang talyaw, itinaggapuan tayo. No naragpat tayo ti arapaap tayo, di tayo kumagbalin apalangguan. Agbalin tayo kumalatta na pakumbaba tap nagtultuloy adumteng ti bindisyon iti biyag tayo. Alaga gayam di tamanan pinagpatinggaan da itang istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, niya po Diyos timang tarabay kada tayo amin. Biyag ti tao. No awan aramidem, ipamaisamkit di ko mati atensyon mo iti garden mo, Nelson anak ko. Kati sumat kara aramidak nana. Ad-ado mo ti oras mo nga ag-cellphone. Sayang laang ti oras mo. No awan ti aramidem, kisayam kit di ti bulong tinateng amulam. Tapno mayat ti bunga na. Agroot kameten. Tapno saan nga iso ti papanan ti abono. Agpakalaing kayo man ako na akon. Saan mo't anak ko? Ibagbagak laang tapno saan amapeste ti mulam. Mabalin ka din nanang diyo pakibyangan ti garden ko. Sayang ti pagpupuunam a kwarta. No saan mo nga aywanan anaimbag ti garden mo anak ko. Kat ay aywanak mo. Diyo makita ya, abinigat ng sibugak. Nasino magtimayat nga agsayang iti kwarta nga. Anak ko. Maray, bigbigat mo nga gungungot dyan anak mo alalakay. Ay, wan nga rod Mare SP. Adan samot pagsaksakitan tinakam na kan ka, Mari Kuncheng. Awan mo ti amok nga inaramid ko, ama di Mare. Amangan no adan ay sawang mo adi na nagustuhan. Di namat nga rod idiretso noan niya. Basta agong unget latamot. Uray mayat ti panakisaritakan ko na. Kasi itay agsapa, ibagbagak laang dagiti rumbeng nga aramiden na. Tapno saan kumaamapis ti timula na, ngam nakaungat kanya. Nala, aganos kalata, Mare. Patya, makaamiris tumalaan dyan anak mo. Wan amare, uray kanayon nakabugkawan, agan ano sa klata. Nasaya at aklatakan ko na, taanak ko kat nga rod. Pat-pat gaklat ti anak ko, Mare. Adda na ibaga ti kaaro ba tayo kanyak, Nelson ading ko? Apay, anya manan tindanon na kita kaarubakin ka manang Cheryl? Bugbog kawam kanumat ni nanang. Kasano? No agsao kat kaslawan na pulos amok. Anya launay ayati pagsaksakitan tinakamukin ni nanang ading ko. Iso ti may sa arason no apay nga agrigrigat da tao ita. Adda ayamat ti inaamayat nga agrigat ti anak na. Sipod pa'y idyo bingta manang nariknak sa anak anapatag kaninanan. Kan isumot lang ti makagapo. No apaya sa anak nakapagturpos iti panagadal ko. Di ka kumaagsao iti kasta ading ko. Kasano kumaa sa anak nga agpanunot iti dagas. Kastama timparparik na ninanang kanyak. Kasla maragsakan tupay no mapesti na iti mulak. Saan kumaakas ti ibagam ading ko? Wan, adda ti pagkurkurangan ni nanang. Ngam di mo kumamot ipabasol kan kwa na ti rigat ama paspasaram ita. Pangaasim ading ko. Siningir mo ka di ti bayad tinateng mo, Nelson. Apaya sang kadamag yu aya. Kumusta aklaang ano mayat anak ko? No addamot la sukat ti bannog mo. Uray mayat ti presyo. Manulaang tinailako ta napistekat nga ron dinaduma amulak. Kurang payatangdan ko ang nagtrabaho. Kasta aya. O ita, naragsak kayo?
Naragsak kayo nga agmalmalas ka nagrigrigatak nga anak yo? Saan akasta, anak ko? Isa ano maminsan, saan nga amin abanag kat pakibyangan nyo? Tanay, kita nyo, ti epekto na kanyak. Kitain nyo lang haruran nga grigrigat na tao. Saan ko apagayatan, ti kasta mapaspasamakan ka, Nelson, anak ko. Agsat Tata Henry. Dan samot parikot mo, Nelson Banaok. Talaga nga dakkel ti parikot ko, Tata. Anya na ito aya. Napeste ti mula ka natang. Nabangkrap lang arudan ti naudi anatang ko. Ita, saan man rin ang nagtubo na iti kaimulmulak. Kasta talaga ti garden. At panawan nga agswerte tayo. At damot saan. Tijak kayat. Man nakibiyang launay ni nanang. Tijak pain amo na niya ti ikarkararag na. Idaw-dawat na siguro nga agmalasak Sa anak lang arudan na nakapagturpos iti panagadal ko. Malasak man na iti garden ko. Awan man siguro ti ina akasta ti kapanunutan na. Sabali ni nanang ko, Tata. Sabali ti ugali na. Libo pa basulan ni nanang mo, Nelson Barok. Ay natata, sipod pa'y idi ubingak. Nariknak sa anak anapatagkan ko na. Aging gaita, kastalat ti ugali na. Ay, di ka agsaw iti kasta. Taamangan mat, no, sikat ti ayan ti parikaut. Ha? Nasapa kayo nanang sa dino ti papanan nyo. Tulungak di ading mo iti trabaho na iti garden, anak ko. Agmula ka no, kat nakitak akaruro o ti garden na. Iso at tulungak, ta iso pa'y apaggastusan na numanangdan iti pagdalusan na. Kat, makamu kayo nga rod ananang, basta di kay unay agbannog ijay nanang. Anak ko. Anyat aramidin nyo dito yung garden ko, nanang. Tulungan ka nga agtrabaho. Sana yun. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Awan matla ang taramidak ijay balay. Iso nga imaya. Kan nakitak akaruro o ti garden mo. Di yu pakibyangan dayta. Isurom nga rod no anya ti aramida. Agawid kailangan. Ito nadadaga sa mapasamak ka na kayo dito yung garden. Makabasulak pa ikitin adina oras. Di kayo madanagan. Tanay ruwamak asyak lang tagtrabaho. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Pangaasi manak ko. Saan kumamot akasta? Di yu ipilit ti kayat yo. Nalan, pumanaw kayo dito yun. Agmerienda ka pa, Mari Kuncheng. Maddo ti Diyos kang tinapay. Agyamanak, Mari Ispi. Nay, kasla naliday ka manan, Mare. Naggapuam aya. Naggapuak iti garden ni Nelson, Mare. Anya tinaramid mo ijay ngay. Kayat ko kumati tumulong iti trabaho na. Ngam di namot kayat, Mare. Di na kano kasapulan ti tulong ko. Inungtan nakmanan di anak ko. Apay nga yakas jay ni Nelson. Imbes nga agyaman kumakit di tatulungam. Ngam baliktad mat. Manmanumot ti kasta klase ti tao. Dayta nga rod, Mare. Uray anya ti aramidak. Bugkawan naklatamot. Ay, nala. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Aganos kalata, Kan giddanam iti kararag, Mare. Tapno malawlawagan ti panunot di anak mo. Uwan, Mare. Kasta talaga ti kanayon ko nga karkararag. Ama urnos kumati parikot iti nagbaetan mi iti anak ko. Mamin, ano ba't nga ibagak ka na kayo? Asaan nyo asampayan dito yun, anang? Nakababayan ka na iti lumablabas. Pasensya ka, Nelson. Awan nga minan ti daddo maapangikarga akadagiti ules alina ba, kanak ko? Ikatin nyo na gito eh. Diyak kaya ta makita dahil tayo ito nagsubliak. Wan, anak ko. Nagado ang mabalin na pagsalapayan dita. Dito ipalang mat asidag ti dalan ti napili yo. Ay na, di ka kadi agong unget, anak ko. Nukasta ka na yun, talaga ang makaungetak, nanang.
Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya, anak ko. Imposible mat, adi kay makarik na. Ibagam ngamin atap no amo, kanak ko. Agin, di mo kay palang nita. Amo yun naitan. Di kayon agin dadamag pa'y. Ay, sikabat kayam ti masabat ka konseng. Papanam. Ay, mapanak man di ta istor. At damapan ko gatangan, Henry. Wano, pinagsasawan na kayo manan ni Nelson. Saan mo't? Di ka naglibak, konseng. Pinagsasawan na ka manan di anak mo niya, ni Nelson. Ay. Di ka naglibak. Tano ag istorya ni Nelson kanyak. Kanayo na dakas kakenkuha na iti istorya na. Sika, ti pagpabasulan na makagapaw no apay nga grigrigat ita. Ay, mano atawanan akastoy kami. Mano atawan meten agan anosak amabugbog kawan. Ay, kasi kamat nga ron Ala, bayam, tano agkuyog kamin tumanan iti anak mo, bagbaga aktaw. Ano nyo dagiti kawas ni Nelson, nanang? Ilabak, Cheryl, anak ko. Kaasimot ti Adim. Di na masangot ti aglaba, tabi simot iti garden na. Naimbag kumamot, no adda pagswertyan na. Amangan no makaungat day jay, nanang. Anya kumanga iti pagungtan na, anak ko. Ibaganan tumanan a pinakibyangan nyo dagiti kawas na. Takas latrapo mo't anak ko. Nasken ang mailaba. Ay nananang, amuyo mo't day jay akabsat ko. Umuna akanayon ti unget na. No adda parikot ang mapasaran na. Da kayo ti pabasulan na. Nalaingag pabasul, nanang. Bayampay laeng ni ading mo, anak ko. Ma-stress la siguro. Takanayon mo't ngamin ang mabangkrap kadagiti nateng nga imulmulan na. Mano atawanon nga gargarden, ngam aging gaita, kat awan ti pakakitaan na, naurnong paikit din ti utang na. Maawatan kayo, nanang. Ngam saan mo't amabalin akanayon ada kayo ti pabasulan na. Taad damot ti pagkurkurangan na no dadduma. Saan namot ngamin atutukan ti garden na, nanang. Iso abasol namot laeng Awan mo't tinagitimuran ka, manang Cheryl. Sa dino tinangidulinan nyo. Ang mga imbasura yung matan. Di mo ka di makita, tinakasalapay itirwar, Nelson. Ha? Ninanang ka di manan tinangilaba ka na itikaus ko? Wen, ading ko. Nakita na ngamin anaurnong timurang mo. Iso nga inggelgel na itay awan ka. Ba nag-apagyamanam ko ma. Ibagam ka ni nanang, ano maminsan? Di na pakibyangan na iti gamit ko. Amom, ading ko. Saan anasaya at aguraan kan pabasulam ni nanang ititong palbiag mo? Baliwam ka diti kasta ang mindset mo, ading ko. Kudo isumat ipakpakita ni nanang kanyak. Kasala di na kaya't ngagbaligi mo't da tao. Amok nga addadag iti pagkurkurangan ni nanang. Ngam saan nga umno arason day tatap nuguraam. Mano atawanan akasta ka. Nalakakin ka ti mangibagay ti kasta. Tadi mo ammo tirigat a pagdaldala na kita. Apay, ti panagkunam ka dikit na itid ni nanang amin akasapulak, ading ko? Saan? No may papan iti panagadal ko. Addadag iti gundaway nga agsidaak iti asin. Ngam awan nangag mo a reklamo kanyak. Ngamin, maawatak ni nanang. Isulaang tagtrab-trabaho para kada tayo, ading ko. Nagasgasat ka, kan napatpatig ka kaninanang manang Cheryl. Saan apod no dayta, Nelson? No umapal ka, ta nakaadalak. Katsi ka, agargarden ka lang. Di mo pabasulan ni nanang. Ta desisyon mo mat tinagikat idi. Saan aya? Kastala ka na yung ti bagamot manang. Saludsudan ka man, Nelson. Saan ka di apanagayat ti pakpakita ni nanang kan ka? Uray bugbog kawam, isuro na kalatta. Kayat na pa'y ti tumulong iti garden mo. Kan ilaba na pa'y timurang mo, uray kasta ti pakpakitam kan kwa na.
Saan ka di apa nang ipatag ti maysa nga ina ti kasta ngar aramidan na kan ka? Addamot gayam lakom apan talon mare ispe. Ay, wen mare. Agpili ka tamang ano da magustuam. Saglalakalaan. Ay, iday to'y mare, sagmamanaw. Ay, 250 laang dayta. Ngam dakkel samot kan ka. Panglalaki dayta. Wen tapara ken Nelson tigatangek mare. Ay. Maasyanak ang makakit-kita iti pantalon na mare. Namantsa-mantsaan ken abot-abot. Ay, sige, yan tangay para iti anak mo. Ikang kay ti discount. Agpaiso mare SP. Wen, itid kulangan iti 200 ti maysa. Basta nayunam tigatangam Ang mga numalugi kamutan mare. Saan mare? At dalataganan siya nga uray basay. Ay, katagyaman nakngarod mare. Anya ta inyawid mo anak kasupot nanang? Pantalon anak ko. Ginatang ko kan mare SP para kan ading mo da itoy. Barang magustuhan na ananang. Won siguro anak ko. Takapadpada dagiti pantalon na ti style da itoy. Sa dino ti ayan ni ading mo. Napan iti ayan da tata Henry nanang. Mapan na kanualaan ti impawit na. Saan ka di anagungat, idiin labak ti kawas na anak ko. Makaungat ananang, iso asinirmonak man itayan Bareng makaamiris matanda di ang taong. Mahilig ngagpabasol. Amangan kit dino na upay anak ko. Anya kumati pa kaupayan na ngay, katpud numat dagiti imbagakan ko nanang. At ka di tayo impaw itkukin ka, Tata Henry? Ada, agtugaw ka pa ita agkapita Nelson. Saan tata? Umay ko lang alaan timpaw itkukin ka. Adala kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka di da ita? Kumusta kayo kadi nanang mo? Jaklat ta pagan ano? Masurunak lata ang makakit-kita ken kuana, tata. Sikakit di matbarok. Apay gaya kasta. Di mo kunaan nga isulat ta ti pabasulam kanagitirigat ang mapaspasaram. Adamot lang basol na. Adaken ka ngagdiskarte ta saan kamatan nga obeng. No, adaman nagkurangan ni nanang mo. Sikan ati mang punaw. Kas makitak mo't kat aramidan ni nanang mo, ti kabaalan na, tapno may pakita na lati pamatag na ken ka. Masyanak ang makakit-kita ken ko na. Tano masalaw ko dito dalan kat madlaw nagsangit, kanayon na limtag na kiti mata na. Nagsangit ta guilty ngamin. Doon niya, tinagkurangan, nagiti dadakkel tayo, maawatan tayo kuma. Nang runa, no, makita tayo mahit, nga aramidan dati, kabaalan da. Awan perfecto a tao, marok. Ito julat tantim pagatang ko, agawid akong tata. Diyak kayo ta pagsaritaan tayo, ti may papan, iti dahi tabanag. Kitam, Nelson, ang mga no saanan, ani konsing nga inam, ti ayan ti parikaut. Ang mga no si kamot tayo. Hindi ka pa'y agawid ta, agmerinda ta pa'y. Agistorya tapay. Ado, ti kayat ko nga ibagakin ka, barok. O niya, nawatam ka din, nagiti imbagbagakin ka, Nelson? Uwan tata. Agyaman ka. Ado, tinaadal ko ka, nagiti imbagayo. Kat, naamiris ko, tibidot ko. Agyaman ak, barok. Ta kinapudno na. Kasta akmat ide iti day di amak. Aging gaanatay. Jak nakapagkid daw iti pamakawan ken kuana. Isa nagasat ka ta si bibiyag pa iti inam. Ada pa'y gundaway mo nga agpakawan ken kuana. Uwan tata. Isu siguro anatang sit ti anak ko kanyak. Kakastamot laeng iti parparik nag ide iti natayan nga amak. Takunada nga rutin, noan niya tinmulam, isumot lang ti apitam.
Iso ano di mo baliwan ti kasta nga ugalim. Amang ano aramiden to matiyagbalin nga anak mo kin ka. Tikas itar aramidem iti inam. Pagbalbaliw akong Tata Henry. Pagyamanak manan iti parang bagbagayo kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Adda itad ko kun ka. Ha? Anya day ta nanang? Pantalon mo anak. Masiguradok am agustuam da ito eh. Ingatangan dak pa yan. Nakitak ngamin nga abot-abot ti daduma a pantalon mo anak ko. Namantya-mantyaan pa eh. Iso agim matangak iti kumare. Nanang. Nanang ko. Inarakop nakmutan anak ko. Ay na, jak mailadawan tirignak nga inarakop mo anak ko. Anyat mo paspasamakan ka. Pakawanan na kumananang. Nagbalinak at angsit ka na kayo. Kanayan kayo abugawan. Awan respeto ka na kayo. Ken nadalabasit jak magustuhan. Da kayo adagos ti papasulak. Sorry nanang ko. Ay na, awan day chay. Baybay amo na ako. Saan akmat agim murakan ka? Patpatgan kang amin, anak ko. Patpatgan kayo ba't unay nanang? Ato yung tikapeyo nanang. Ay na, intimpla anak pailaeng. Kat kabaulak mo ti agtimpla iti kape, kanak ko. Bay andak ka di, amang serbi ka na kayo. O, manang Cheryl, inkagtimpla iti kape. Ada na pudot, ada no medita ko rin. Sige lang nga din ko, jak ag kape. Talaga gayam ang nagbalbaliw kan Nelson. Nagbalinak lang anak kapoy iti kalabas manang. Diya kamin maklo na kasto tinagbanagan ti biyag ko. Nga awan na ilepas ko, iso akas diyay. Anyam na amiris konti amin. Idi agad adal tapay lang. Kanayon nga ibaga ni nanang nga ganos na. Ngam gaputa saan ka anak kaibtor, nagikat ka. Iso abasol mo matlaang ading ko. Amok na ita manang. Basol ko. Ket ulit at yagkid daw iti pamakawan ka na kayo nanang. Kastamot kan ka manang. Maawatan ka anak ko. Ay, no sa anak ko maapobre nga inayo. Nakaadal ka kuma. Ado matlaang tinagkurangak nanang. Ado ti pagkwartahan dita no, naggagagitak kuma. Pati ti garden ko, kurang ti panangasikaso kisa mapiste. Ala, ikararag tayo asapay kumata matsambaan meten ti mayat apresyo. Tapno makabawi ka kadagiti lugim, anak ko. Wala na. Kumusta ti presyo tinateng ita, Nelson, anak? Mayat nanang. Nakatsambamot lada taon ni tinangato a presyo tinateng. Ay, ay kit nasaya at ano kasta, anak ko. Italaga makaidgamak iti kastoy kadakkel a kwarta, nanang. Usaram anasaya at day ta kwarta ading ko. Saan akom kumpurme ti pangigas-gastusam dita. Inton kwan, ni nanang tumanan ti pabasulom no maibos. Apay lang nga ipalagip mo day ta, Cheryl, anak ko. Una akla ang tikapsat ko ananang. Ngamin, di tay laam mo ti taray ti panunot na. Sana na mapasamak na itama ng Cheryl. Amo ko nun niya ti aramida kita. Pagyamanak launa iti Diyos, na nakatsambak mat iti mayat a presyo. At damanin pangrugyak nanang, manang. Ada pagkurangan dagiti dadakkel tayo awawatan tayo latta kuma. Di tayo pabasulan idan o di tayo naragpat dagiti ambisyon tayo. Tadamat la kada tayo nga anak ti susi tapno maragpat tayo dagiti arapa tayo itibiyat. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio.
Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Anya ti kayat mo akan Gary? Saan mo tayo masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa ya paggastusam. Okay lang ang kanya. Anniversary na ita. Iso akayat ko nga agbalin a memorable day nga aldaw ka data. Pasensya kang sikapain ta gastos iti date ta. Okay lang ang kanya. Saan mata ka na yun? Agyaman na klaunay. Sakto mati mangilibre itong sumaruno. Sige. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo ta agorderten. Mabisbisi na kun. Narabyan ka manen, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary mi kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayo no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang di na kan samot intulod tinubium ita. Saan nanang? Nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatag alakad na. Kat nurabin. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namat imbaga no sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatag ka no day kya alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino jay babae nga inyawid mo idirabi Babae? Adayamat na. Di ko nam katjak nakita dayjay. Masigurado asaan ani Karen dayjay. Tangiwat yun na. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namot kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan nagtumot lang ni Karen nanang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidak. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny. Jack amo iti daichay alalaki. Ay, okay kayo lang hindi napalaba sa bulan. Nag-date kayo pa ito anniversaryo. Ngamita, kasta man ang tinaramid nan? Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asao. Kat anya nga ro ti planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya data? Ti ko na kanyak idinaudi ang nagsarita kani kat nagbalbaliwan ngam saan matgaya. Ita, ipariknak mat kankwana no anya ti parik na kanyak. Ha? Anyat kayat mo sawan? Sabong para ka Karen. Awan ang bain at talaga dahi ti agari. Di ko na siguro. Diyak amuti na ramin na. Sabong para ka kunat. Agyaman na, Gary. Saan nakadi akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amang gura kan ka, Gary. Ha? Awan matkit di? Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. Alaka di aramid namin ton malam? Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumurot? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laang day dya alakad mi, Gary. Di mo matimbagbaga ang paragayam ti papananta, Karen. Tapno mapadas tamot ti agbar, friend. Ay sus, amangan naagungat ni Gary no maamuan na ang nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo't No kasta? Kaya't mo labalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo't ti mangloko kan kwa na. Isulaong aya. Ay sus, sana nasayati kasta ka panunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaulan ti panagtalot ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo?
Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala dayto itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha? Sermonan naklakit di day no maamuan na. Maditikas tangar aramidam. Pagsaritaan nyo lang ang itinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtong palan ti relasyon ni. Apay akas tati langam. Kasla napuyatan ka ije balay ti gayem mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan day ka, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, akla. Ada ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang ti ka sa pulak. Day off kumat ita. Sakbay maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat na, nanang. Sa anak pa mabisin. Kaya't ko ti agid na. Ne, andan samot parikot ti anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mat kano idikalmaan ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Ammo ka di tinobium day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numaamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero mat lang ang dadya agari. Ken kanayon mat lang agbar. Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti dadya lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Ken saan laanam namin san alinukunak. Namin adun adaras nanang. Iso nga ita, aramidak mat ti kayat ko. Ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta, Saan, nanang? Ta saan ang maala dayto itinasaya at asaritaan? Aramidan na ti kayat na, takas taak mat, nanang. Papanam katrabiin, gari anak ko. At napapanan may karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami, mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidam. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay kan ka. Saan to mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawen amapunuan anak ko. Iso adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon ka ni Gary? Kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ang ititunggal may sa no trip me. Amom, ada ka no nakakita kan kuha na itirabi. Amukon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano na amuham? Adda nang idanon kanyak. Di mon saludsudan no asino. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat ko. Amom narigat man ti kasta Karen. Narigat no saan niyo apagsaritaan dayta. Amok. Kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, iti kasta nga aramidan niyo adwa. Nagbalinan na toxic ti relasyon niyo. Agpinatangken kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbala sa klaang. Ngam sana nasaya at agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbartamanin, Jenny. Anya, kat no kagap-gapu tala ija ili na panalawas. Dakas ka di? Unay kan, friend. Bar samot latan ti adda iti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kinanya ti amo mga friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pum. Adda nobium. Urayan Iti kasta nga raramidam, awanan atin nagdumaan nyo ka ni Gary. Babaero ni Gary. Sa itagbalin ka mat na lalakiro. Ay na, friend, saan tayo apaabak? Ti amo siguro ni Gary. Jak kabailan asukatan. Ha? Sorry lang. Di ka mat kan maumumang nga agbar, Karen.
Ibagam ket din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Saan na nga ginom ita? Kaduan ka laeng. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga ruti mangkita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat. Nairuwaman ti bagik iti arak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulam. Mayat gayam ti kastoy, friend. Isugayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga agurdar. Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Pasensya kan ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timagay mamukin kamis. Hindi pala makitkita ka dito par. Imay kami itigayam ko dito tapnoag-enjoy. Mabalin ka rin maala ti FB account mo tapno makontak ka. Okay, mabiit lang kay pakitakan ka. Ano nga minantinagan mo, miss? Siyak ni Karen. Karen? Anya arami idam diti par? Oh, kanya kumaita. Imayak tapnoag-enjoy. Siga ngay, Gary. Nakita nga day masidag alalaki ken kay taya. Dayjay ka di? Ni Miguel Dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumteng to dayta apasama. Anya? Ngam apayakas ka ti reaksyon mo, Gary. No si ka ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya taglalaki. Agungat ka. Kastagayam ti kayat mo mapasama ka? Asino tinangirugi, Si ka, Gary. Si kamot lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrag ka pa'y agkape tayo pa'y. Saanan? Sukunag pa'y ngamin ti kapsat ko. O sige, no kasta ti kunam. Doon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod kan ka, Karen? Ni Miguel Dayjay nanang, gayom ko. Anya, apay, nag-break kayo na ayakan ni Gary. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabalya lalaki. Wala, kasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga ron taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jak mo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti nobyom. No nauma kayo ni titunggal may break kayo na. Saan katakasta teraramidan yaw? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon nyo no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nilili da jay. Kaya mo? Well, kay eskwela ang kaya high school. Naimbag man, tama itulod mo day jay a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, ket adamot sa bali ang mga itultulod ken ka. Dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan na ang kanya. Adan samot pa naggusto da di alalaki ken ka. Siguro adda ka di parikot. Ammo na ka di nga danobyom? Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon ta. Ammo na. Anya, kastan ti kinaklose yu iti tunggal may say ti da di alalaki. Ket no nabiit kayo pa yung nagamam mo. Anya ko ma, awan dakas na, Gary. Apay ngay anagbanag mutin akasta ti relasyon nyo ni Gary, friend. Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Iso nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Iso laong Agasam ngay. Saan kayo pala nagbreak ngam kasta teraramidan nyo? Dakas ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayatim ka di pa'y ni Gary. Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo.
Urnusan niyo kuman ti amin kada kayo. Saan akong asigurado, friend? Kasla kayat kumat apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama friend. Di kag dardarasudos. Panunutam anay bagtan nyaman nga iwayat mo nga agdang. Mabalinta ka diti agsarita, gari anak ko. May papan ka di manan ka ni Karen, nanang? Wan, nakitak ijay paradaan idi na minsan. At damot sa bali a lalaki akadwana. Lalaki na ah. Apay ngay akas ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami, nanang. Amom, gari anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbinalas kayon samutan. Diyak to pa yan amo, no dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot nga minan ha. Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog ti liwliwak, nanang. Baybay andak ka di lang. Anya? Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yan ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo kanigari? Ay na, di mo dakdakamaten tinagan day ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno day na, friend. Awan matlaang ang timarik nakapanagayat para kan kuana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka di no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo kan ni Miguel, kasta ka di? Saan na kasta, friend? Uray ni Miguel, liklikak mo tan. Ay, jak amo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ama urnos ti amin kada kayo, anak ko? Saan yun, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti marignak apanagayat para kan kuana. Agraman panagtalik ko kan kuana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbinalas kayo mag. Agpada kayo ana pride. Di yo amo aliklikan dagiti amoyo apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kan kuana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawen, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano na urnos yo pa'y ti amin kada kayo. Asino ti imawag, gari anak ko. Ni Karen, nanang. No kasta, urnusin yon ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal, tapno malpasan ti amin may papan kada kami. Anya? Awanan ti panagayat kan panagtalak mi ti tunggal maysa, nanang. Ay, daytan ti bagbagaken ka anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kasta. Adda tinagkurangan yo adwa. Ngem dakdakkel tinagkurangan wano nagbasulam ken ni Karen. Wala nang, amok na ta. Da kayo matlaeng ti makagapo. No apay akas ta tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kun ti makibreak kan ka. Panag ko na, kat saanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanan ti panagtalag ko kan ka. Wala. Anya nga ron. Talaga kasta. Ang oray awantan, awan ko mati agsakit tinakam na iti tunggal maysa kadata. Juan, di ka madanagan. Ta saan ka apabasulan iti kasto na pasamak kadata. Aklonak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adatatin na ikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak.
Awan pa'y planok ang makirelasyon ita, gari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita? Makasta nga ron, agan anad ka akanayon. Sa pala ko mata, pudno, anapakawanak. Uray ka. Agan anad ka akanayon. Di ka madanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko ma, taigdamon tag babae. No agayat ka, ipamaysam laang itimaymay sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan ka rin. Pagkadalak mati kastoy na pasamak ka rata. Kat good luck ka. Kastamat kan ka, gari. No kasta talaga patuluyan mo ta agabroad, anak ko? Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan-anad kayo dito balayan. Si kakit diti rumbeng aganad, anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. No kasto yung aldaw. Maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak dang agsasaban. Ay, kasto'y gayam ti biyag dito abroad. Homesick ti kalaban. Ay baglakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito eh. Maikat basit ti iliw iti Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Ha? Gary? Apay nga da ka dito eh. Sika, apay nga da ka dito eh. Nabayagag dito yan, anya? Anya? Nukas na? Dito'y apagilian, tinapanam? Amok nag-abroad kay di. Ngamjak amo dito'y apagilian, ti ayan mo. At ating mintas ka. Thank you. Uray si ka. Ad damat ating maar ka. Ubay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama pa nagmerienda. Ha? Yam amuka ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa ka? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga eh. Awan pa'y gari. Ay, ala. Jakmat na si puta ng ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, gari. O, sige nga ron. Aganat ka, ha? Agyam anak, gari. Sige, panawan ka pa'y. Ano yan? Kunakyakit din numaurnos manan ti amin ipinagbaitan niya. Ngam addamat gayaman pamilya na. Apay akasla nagsubli ti sigod arik nakinigari idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arik nak. Saanan arumbang dahito eh. Taadan agtagi ko kankwana. Kat maragsakan para kankwana. Taadan bukod na a pamilya. Talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Nasakit man nga aklunan, ngamno talaga asana para kan katitartari gagayam, masapul nga awatam. Ken di tay kumapagayaman ni ayat, tanarigat ti mabalsan. Ala gagayam di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag, di tao. Adya ka mutan, Abner. Simple lati paparamid ko kan ka. Ngam di mo pa'y maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na nang. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yo. Iso ng batik ti dadumay ti dalan ha. Ay na, agpampanunot ka wano saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas.
Sublyak to na madamdaman nanang. Agin na naaklabit. Mapan kaitan. Diyak kaya tamakit-kita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi di akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayon na napudot ti ulo yung kanyak. Dita, sumungbat pa'y laang. Mapan mo alaan mo no saan? Sige, mapana ko na lang. Abner apok, salino ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alam ti kayong imbatik. Ninarang mo ngay. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabalakmat nga urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Uwan lolo. Basol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manaknakam ti inam. Basit labanag. Ungtan nakan adagaws. Nila maasyan kin ka, kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya, Josefa, anak ka. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti aman ni Abner. Padagkilimlat ta kumaan na saya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner ken ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasayaap ti ar-aramidem. Kanayon mo nga ungtan ken bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panawon tatang. Ore awan dagas nga ar-aramidem na ungtam latabay. Kasta ka de ti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamok ter aramidak. Didak isurot at danakam ko. Rhea, anak ko, kita man umanaykan ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay matlaan ken ka, anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bestidak. Anda usarak no makimisa tayo. Siyempre, taadamag ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaan? When taterno nga rin ti ginatang ko. Di ko nati aglaklako, for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasat unay ti anak mo, Belinda. Ni, apaya kasta tinaibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan ti trato na kanya Abner nga anak na. Ungungtan kan bugbugkawan na. Masyanak unay makakit-kita kanya Abner itikas jaya kasasaan na. Ay, day tamo ti jak kayat ka ni manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmet lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na itikas jay nga aramiden na. Ay, anya nga tano, pagadalim langan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di namat la maasikasaw. Ay kasari tayo pa'y ngumunaan, tatang. Ang mga no ibaganang agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kunti mang paadal iti ka anak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurmi at trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, lolo. Kumusta kan, Rhea, apok? Nasaya at lata, lolo. Da kayo ngay. Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titap po na jay school me. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lata at no maragsakan ni nanang mo. Lolo. Kasta ti kanayon nga iba ka ni nanang kanyak. Say-saya atek kano ti panagadal ko. Ta isulaang ti may patawid na kanyak.
Sa dino ti papanam si ka, Abner. Mapanak makipurdiya nanang. Kita managado ti maramid iti garden. Mag-enroll ako ninto numaya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Sino tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumati agadal iti sentro nanang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta ka na kayo. Di nakpagpungtutan, Abner. Palubusan na ko mga agadal nanang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam taagsibog ka iti mula. Mata kay gayam, lolo. Imayak na sibugak ko man ang timulak anatang. Ayan ni nanang mau. O tayo di balay, lolo. Kahit apa yung araw nakastra ka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agda pag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala, bayab ta kasaritak to ni nanang mau. Nakitak ni Abner nga agsangsangay kabayatan ti panagsibog na hindi na minsan. Ay natatang, agdram-drama laeng day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josepa. Di ka kumamot nagbalin na naulpit iti anak mo Apay aya tatang, anya man yung timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalim. Kita ni Belinda nga adik mo. Dasaya at ti panang padakkel na kanireya nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sa jak nangangaga binugkawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minon ni ti kabsat ko tatang. Di yulaam mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapon no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti mangmangagnaken ka. Kaya't kulaan nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan ar-aramidin na adakas, tamlat tamay. Apay, di ka kadimaasyan iti anak mo. No di mo kabala na pagadalan, jay kabsat mo timang paadal ken kwara. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, anyat basol ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka, Pudno ti bagbagak na nang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang adagan ka, No kaya't mo ti mapanitayan ni Auntie Belinda, di mapang ka. Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kaya't ko ti makaadal na nang. Para matlang ka na tayo. Tapno saan tayo itong nagrigat. Itong makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagainip ka manan, Abner. No kaya't mo ti makatulong. Agtrabaho ka ijay garden. Basta kaya't ko ti agiskwila na nang. Ay makam mo kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner ka anakan? Nasayat matan ti Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple lang ti panagbiag mi dito'y kaanakan. Okay lang ti. Kaya't ko mati makaadal. Nasayaat mo't no kasta. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidido mo't dayjay nga agadal. Alala, agi na nakapay nga rod taagluto ak iti pangrabyan tayo kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga agenroll wen? No kasta, dituyan nga agadal ni Manong Abner nanang. Wen, tapno asideg iti pagadalan. O sige, agidan kami to nga agenroll. Ket kalpasan ti panagenroll yo, sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak tay nga minaala ti tangdan ko ket. Ni tatang mumut, awan mut na ipawit na. Okay laang nanang, saan kami mat nga agap-apura? Agyaman nak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo. Tamangan tayo.
Sigurado mabisinan dayjay. Wen, Nanang. Adoy, para ken ka, Abner. Anya day tamti? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan Ginatang ko lang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, auntie. Tinapatag, ada may suot ko iji pagadalan. Ay kakita ano kayat mo mutlaang? Tano saan? Isukat ko iti kumarek. Mabalinan na gito, auntie. Kat agyaman ako na Sige. Mutoy nga roden, ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. Ha? Apay matakas ta tinakunam. Wala ta nasingpat ni nanang mukin ka. Agtalubulan kung dito ayan nyo, ang jakpay nanggag ninong tanda ka. Kasta talaga ni Nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di asweet ni Nanang mo kan ka? Kanahin nga gunget. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amam kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpat kanyak. May gatangan nak iti kawis ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni Nanang ko, Abner. Nasingpat at talaga. Isa naggasat ka ni nanang mo, Rhea. Ala, saan na balin? Addakan diti balay. Saan kan amakangag iti bugkaw? Makatawanan tinapalabas, Josefa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentro. Ay, awan oras ko, tatang. Sipod nagnaed ni Abner iti ayan ti kabsat mo. Di mo pa sinarungkaran. Oray sagpaminsan la kumano isaw. Ay, natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay la ti maramidak ngay. Nangato ti pride mo, anak ko. Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asikat ti ina. Dila mabalay na asikat ti agad just para kanya Abner nga anak mo. Ay, natatang, nimay kayo para lang iti dayta abanag. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Ngala, adakin ka. No orayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josefa. Ay, tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain tao may kayo mo't iliwan Ayan nagit pukok nga Dadapay la iti pagadalan Kumusta matan niya Abner iti poder mo, anak ko? Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na ta nagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, ti nadakdakamat na kin ka no kailiw na ti inana. Adda dagiti gundaway, amanggag ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na ti maipapan iti dayta abanag, tatang. Kailiw na kanon ti inana. So, pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Di na mo sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mau, sakbay ngay mayak dito. Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Unayan ni Manang. Makatawanan ni Abner dito'y balay. Ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Jak ambo ko ni Manang Mau, anak. Sabali ti ugali na. Sa pala kumataawan to, ti pagbabawyan na, iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Naititilistaan dagiti gatangan mi, Sige. Sika ngay Abner, amangan no addamot ti ipagatang mo. Awan pa yan, ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya, kwan. Wadan, ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yo kanya. Uray ka anak-anak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't deserving ka. Say-saya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta.
Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasan tiin nam atawan. Aggraduar ka matlaangan kasinsin. Congrats manan. Adda matlaangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan ano may pasak ti board exam ko, Rhea kasinsin. Si Kapay mat. Kabaalam dayta. Sapay la ko maa. Tapno makasubalit akmat ka dagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't nagdaw-dawat dananang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa, kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka, kasinsin. Ore kaskasano. Nariknak ti panangipatag ti may sa nga ina, babaan ka ni Ante Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamang ti may papanken ko na, Ante Belinda. Ha? Ala, apay ngay akas tat ibagbagam kaanakan. Itan yaga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo tanti. Talagang awan bibiyang na kanyak. Amom kaanakan, makamiris tumat siguro ni nanang mo. Saan kun anam naman na mapasamak pa na tanti? Basta da kayon to ti mangimart siya kanyak. Ala, saan ang mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanyak. Anya ko ma, kat da kayo mo tinang paadal kanyak. Karang iti panawala ka sa pulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, Ante. Josepa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kong tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Agkuyog tanto amapan, Saanon, tatang? Sa anak ni interesado amapan. At niya kakaday. Manon atawon tinaglabas, gamkasta kalakta. Talaga kaday awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay ko na nasa rungkaran nak. No kasta, or-orayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga ina ati mang sarungkarkin ko ana. Apay asyak ngay, isua, ta isu ti anak. Abner apok, pasensya ka. Sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, Lolo. Adamat ni Ante Belinda. Umayman wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, apo? Ngam di ka kumaagimulay ti sakit tinakam iti inamoy. Saan tayo man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo? Kaya't ko ama-enjoy ti graduation ko. Apok. Sikan, timangi marcha iti apo ko yo, tatang. Ray, apayasyak nga Belinda. Wen tada kayo mo't dito'y tatang. Sapay simple lang ti kawuskaw. Okay lang day tatang. Sana balik tayo engineer mo't ti marcha yung apo ko yaw. Ay na. Kaya't nakaya amang imartsakin ka Abner apok. Ay wala Lolo. Pakaragsakak na ita. Anya nga rodon ti planom ita, Abner kaanakan. Nakagraduar ka mo't. Naipasampayan ti board exam mo. Anda nakitak hiring, Auntie. Padasak ti ag-apply. No mapagasatak, makatulong akto ka na kayo. Kan planok matlang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidaglang matipagabangat no bilang laeng. Di na kang pampanunutan, kaanakan. Napigsa kami pa yung agtrabaho ka ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan na ka makapagturpos, Auntie? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan maten tapno subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, Auntie. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kuana.
Kanakan, inamlat ta dayjay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo, wan. Kanayon kumot nga ibagaday takan ka, kanakan. Pasensya kayo, nante. Nay, apaw, nagadwa groceries dagita, Abner, kanakan. Naala ko ti sweldo kanti. Wan gaya, enrollment man ni kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, ante. Ay nakanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko, ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yo kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim. Tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho kanti. No kayat na, iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo mo ten, lolo? Di mo matimbak pa ka mo nga umay kagayam Abner apok. Kaya't kayo asorpresain, lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay, naibos sa mati kwarta mon apok. Saan, lolo? Natalagad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay, kit. Agyaman ak nga ron, apok. Ne, ladawan ko matin display yo iti asi nagtirinaw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man, tatang. Nay, Jose pa anak ka. Sumar ka. Agyaman na, tatang. Papayakala at ti panagkutong mo. Diyak nga rod mo, tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kan nalaka akon ang mabambanog. Adya, apay ngay. Ikit agpadoktor ka. Wunto, no adan to kwarta, tatang. Ne, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo, tatang. Wain, nabayagan na ita. Italaangan adlaw mo. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, wain. Nangitulo diti groceries. Imbagak mo ita mapandaka sa rongkaran ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y simarungkar mo't ijay balay. Di nakmo't pagan-anon nga inana. Awan sa mo't tanti patig ko iti anak ko, tatang. Dahita ti ibagbagak idikan ka anak ko. Edi ni Abner tagkasapulan iti pamatig mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sikat agsapol iti pamatig ti may nga anak. Tatang. No imparignam kumaken kwa na ti panangipatig ti may nga ina. Sika kuma, tiyaday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo tayan tirik na na. Taiso ti nakariknaan na iti pamatag. So, di mo mababalaw jay anak mo. No napatpatag ken kuana ni Antina ngam sika nga inana. Mayat twin displim aladawan nyo iti salas yu, ading. Abom ka day, manang. Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, naka-display aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo't ije balayong. Saanan, ading ko? Kinapudno na. Masaksakita na kita aramidan ni Abner. Ha? Anit kit mo asawan, manang? Sarsarungkaran na gayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tirik na kanyak. Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel tinagkurangam ken kuana, manang. Isuti may sa makagapo, no apay nga adayo tirik na ken kaita. Ijak ambo ti aramido ka ading ko. No kasano amasol nitat tinagkurang aken kuana. Ananusam nga ay aywan amana. Aramidom ti amin akabailam.
Saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagi tinagkurangam ken kuana manang. Nanang! Auntie Josepa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko. Agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo kan kaading. Kasta talaga manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Isu nga iparik na tayo ti pamateg kadag iti anak tayo manang. Tanoan niya ti mula tayo kadakwada. Isumutlaeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababawiyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladaw san ti amin. Saan pa'y manang? At dapay gundaway mo amang iparik na iti pamateg mo iti anak mo. Nasingpat ni Abner? Iswapatsya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga masidagkan ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak kan nagkurangak kan ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka anak ko. Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupan. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inakan ka. Amo ka naladawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundraway ko. Amang iparik na iti pamatag ko kan ka. Pagkawanan na. Nusika tinang ipapasak iti sakit tinakam ko iti amam. Gapo iti panang panaw na kadatay di. Pagpapabawyak launay dagijay. Sulnita tinagkurangak kan ka anak ko. Ala, gusto na lang. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin nagiti kinaulpit yung kanya kiti. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Aminado ak. Nagsakit tinakam ko kada kayo ini. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asana rumbang nga agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawanan takmat. No nakipin natangkanak kada kayo. Na kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang. Ay ayak lang tibagik. Gaputan adlaw ko nga awan patag ko kada kayo iti. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamawd dyan na. Nangit kumatlangan dahi ta kada kayo. Nga ipatpatikdak gayam nga anak yun, anang. Anak ko, patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat, nanang ko.